دہس رات اندر کتا گناہ گژھان اللہ تعالیٰ یہ بہتر قدم قدمس پہ غلط گژھان اچھو سۭتۍ غلط گژھان کنو سۭتۍ غلط گژھان اتھو سۭتۍ غلط گژھان فرمان چھس وبکِ علی خطیئتک امیک مطلب گو دہس راتس مز ٲسۍ اکھ وقت کران مختص 10 منٹ 15 منٹ اوڑ گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ ٲسۍ مختص کران کمہِ خٲطرٕ الگ ٲسۍ نیران پننہِ عیال نش پننہِ گھر واجنہِ نش الگ پننہِ کورِ نش الگ پننس نیچوِس نش الگ پننٮ۪ن یارن نش الگ پننٮ۪ن دوستن نش الگ وبکِ علی خطیئتک پنن خطان پٹ ٲسۍ الگ ودن در دربار حضرت اللہ دہس راتس مز ٲسۍ اوڑ گھنٹہ تھاون 2 گھنٹہ تھاون کٲنسے ٲسۍ نہٕ پتہ تھاون کُنی زوٚن ٲسۍ پننس کمرس اندر رٲبطہٕ جوڑن با حضرت اللہ اتے ٲسۍ ود ود کران در دربار حضرت اللہ دپان ٲسِس میانیو کنو چھُ گژھان غلط میانہِ زیٚیہِ چھُ گژھان غلط میانہِ زیننہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ میننہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ تولنہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ پکنہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ وٕچھنہٕ سۭتۍ گژھان غلط مگر سورُے دُنیا چھُ پننٮ۪ن پننٮ۪ن خواب گان اندر آرام کران مگر بہٕ چھُسے وٕنکٮ۪نس تنہٲیی اندر چانہِ دربار ود ود کران مےٚ کٔرزِ تِم خطا میں کرزی یم خطا کیاز فرمووی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعت یدلہم اللہ فی دلہ یوم لا دل الا دل 7 قسم کین انسانن دی پروردگار پنہ سایس اندر جائے یم دون تسن سائی بغیر بے کنسن سائی بکار ربیت جماعتس کرزی پنہ سایس اندر جائے سانن اولادن کرزی پنہ سایس اندر جائے سانن والدین کرزی پنہ سایس اندر جائے آمین یا رب العالمین اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين محمد چرچ چون جہان اسمن محمد چرچ چون جہان اسمن بے زمین انت آسمان مز بے زمین انت آسمان منز وحی نازل چپٹ سپد قرآن وحی نازل چپٹ سپد قرآن روز قائم یہ پرت زمان اسمن روز قائم یہ پرت زمان اسمن محمد چرچ چون جہان اسمن قاف تی پاک صاف چانیو صاف قاف تی پاک صاف چانیو صاف چھلکی جا بجا قرآن اسمن چھلکی جا بجا قرآن اسمن یم سے ذاتن عطا کری اسرار یم سے ذاتن عطا کری اسرار تم جواہر چزن خزان اسمن تم جواہر چزن
خزان اسمن محمد چرچی چون جہان اسمن بلبلا گل گموت سے پیٹھ مشتاق بلبلا گل گموت سے پیٹھ مشتاق یوہی ارمان ہتب سین اسمن یوہی ارمان ہتب سین اسمن واجب الاحترام ناظم ضلع صدر تحصیل جمعیت اہل حدیث ضلع اسلام آباد و تحصیل بیج بہارا دیگر نظمائی تحصیل جمعیہ سامعین محترم و مکرم اللہ تعالیٰ سندین بے شمار حمد و ثناہن سۭتۍ بے انتہا درود و رحمت درود و عظمت سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سند فضل و کرم سۭتۍ مسلمان پن لمحات و لحظات ماہ رمضان کیو عظیم لحظاتوں میں گزارن یمیک اخ لمحہ قیمتی تو سٹھا عظمت سۭتۍ پر اور ماہ رمضان یم دہ یم روتل یم ساری انعامات اللہ بزرگ برتر سن طرف چاہے اس ماہ رمضان لمحات گزارو یا ماہ رمضان برہیا پت لمحات گزارو تمام لحظات و لمحاتن منچ مسلمانس اکوئی ٹارگیٹ آسن سگو کہ حصول جنت میں گس پروردگار جنت الفردوس سندر دن جائے کیا جی قرآن مجیدن کور بیان اصل کامیاب چھو سوئی یمس اللہ تعالیٰ ہن جنت الفردوس سندر دس جائے ناری جہنم کے نار نش دتنس نجات یا جماعت دین نجات سانن والدین دین نجات ونن والن تو بودن والن دین نجات آمین یا رب العالمین قرآن مجید کرن بیان کل نفس ذائقۃ الموت پرت کنسی متنفس چھ موتک پیال چون پرت کنسی شخص چھ گزرن پرت کنسی شخص چھ دنیا تراؤن پرت کنسی نفس چھ موت سید ملاقات کرن یم ونیک تام گزرے مت یت بستی اندر تمن سارنی کرن مغفرت پروردگار سانن احباب و اقاربن تہندن احباب و اقاربن سان رب فرماون کل نفس ذائقۃ الموت پرت کنسی متنفس چھ موتک مز ژوہن ام پت رب فرمان وانما توفون اجورکم یوم القیامہ تو کیا چھو 14 گھنٹن 2.5 گھنٹن روزدار تو کیا چھو قیام اللیل کران اس کیا چھ اجتماع سیوان اس کیا چھ تلاوت کران کیا اشو ایمان تی یقین اقدوش ینول یمن تمام لمحاتن ہز مزور دیس پنی دربار پروردگار رب فرماون تھویو توی مزور کرت امیش یزن مزور آسے صدیو توی قیامت سندر برپور ذات پاک حضرت اللہ از بنیو زیرہ از بنیو چالاک از بنیو فتین از بنیو عقل ول از بنیو توی دانا یم لمحات مکریو ضائع یہ دوحل مکریو ضائع یہ روتل مکریو ضائع کیا جی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ تو یہ تھویو ویت تم تمامک بدل دیو تو قیامت دو پروردگار من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها یم رت عمل آسہ کرمز تمس دیو امہ عمل ہند بدل رتوی پروردگار
یم عمل آسو کرمز امس دیو ام عملی ہند بدل پروردگار ومن اساء فعلیہا یم شخصن برا آس کورمت بوجھ چھس پانسی بور چھس پانسی امیک وبال چھس پانسی امیک سزا چھس پانسی مگر کامیاب تو کامران کس چھو دانا کس چھو بینا کس چھو مکان بناون تہ پوز کمپلیکس بناون تہ پوز باغاتن واتن تہ پوز زمینداری کرن تہ پوز پنن مزور جاری تھاون تہ پوز پنن نوکری جاری تھاون تہ پوز دنیائی کاوش جاری تھاون تہ پوز تہ ہیکہ رکایت کان ہے کیا نہ اشن اسلام دپن تُہۍ بِہِو صرف مسجدن اندر تُہۍ بِہِو صرف نرِ مڑِ ؤٹِتھ تُہۍ سوزِ شاید توٗرۍ پروردگار نہ اَسہِ چھُ وننہٕ آمُت تُہۍ ہسا ٲسۍزیو زٔمیٖنس اندر انتشارس منٛز دِوان پنُن پان پیش کٔرِتھ پھٔہلس منٛز دِوان پنُن پان پیش کٔرِتھ ہور تہِ ٲسۍزیو گژھان یور تہِ ٲسۍزیو گژھان جٲیز کوٗشش تھٲیزیو تُہۍ جٲری تۄہہِ رُکایہِ نہٕ امہِ نِش کانٛہہ مگر اصل دانا گوٚو سُہ یُس دُنیاہس منٛز روٗزِتھ اصل گرٕ تعمیٖر کرنہٕ خٲطرٕ تھایہِ پنٕنۍ ساے جٲری پنٕنۍ کوٗشش جٲری کیازِ یہِ زندگی چھِ محدوٗد یہِ زندگی چھِ لِمِٹِڈ یہِ زندگی چھِ فانی یتھ زندگی چھنہٕ پرمننسی یتھ زندگی چھنہٕ کنٹِنیوٹی یتھ زندگی چھنہٕ ہمیشگی یہِ چھِ 60 ؤرین ہٕنٛز زندگی یہِ چھِ 70 ؤرین ہٕنٛز زندگی یہِ چھِ 50 ؤرین ہٕنٛز زندگی مگر ییٚمہِ زندگی خٲطرٕ تۄہہِ تیٲری کرنہٕ خٲطرٕ یہِ زندگی چھِ دِنہٕ آمٕژ تتھ متعلق فرمو سورہ معارج کے حوالہ رب کائناتن کیان مقدارہ 50,000 سنہ تمیک اخ دو چھُ دنہکین 50,000 ورین برابر تمیک اخ دو چھُ دنہکین 50,000 ورین برابر یمن 60 ورین ہند خاطر کۭژاہ کوشش چھُ انسان کران وۄنۍ اگر نہٕ أمِس آخرتُک روزِ خیال یہِ کوٗتاہ نادان چھُ یہِ کوٗتاہ کمزور چھُ یہِ کوٗتاہ بے عقل چھُ یہِ کوٗتاہ بے سوچے سمجھے چھُ پنٕنۍ زندگی بسر کران اوے کوٚر قرآن مجیدن بیان فمن زحزح عن النار یُس بچو آز نارِ پروردگار ایت جماعت نجات پروردگار سانن اولادن نجات پروردگار سانن والدین نجات پروردگار سانن یارن دوستن نجات آمین فمن زحزح عن النار یس بچو ناری جہنم نش وادخل الجنت فقد فاز ناری جہنم نش میولس نجات جنت الفردوس اندر دت جائے پروردگارن ون پڑھو شام انشاءاللہ پروا انشاءاللہ شام نماز پڑھو پت پڑھو خفتن عشاء نماز پت زند تھائے پروردگار پت پڑھو فجر پت پڑھو مسجد آتا ہے فرموک فجرن تے ازیو 3 لٹ منگن پروردگارس مغربس تے ازیو 3 لٹ منگن پروردگارس فجر وقتن تے ازیو 3 لٹ منگن مغربس تے ازیو 3 لٹ منگن کیا اسیوس منگن اللہم انی اسألک الجنت وأعوذ بک من النار امیش فکر تھوزیو صبح تے شامن تے دہلی تے روتلی تے 3 لٹ منگ دہوس فجر پڑھت یہ تو آیت الکرسی پڑھو یہ تو سبحان اللہ پڑھو یہ تو الحمدللہ پڑھو یہ تو اللہ اکبر پڑھو یہ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو 10 لٹ یا 7 لٹ تج پڑھزو پرت کا مسلمان واگہمک مسلمان قطر ٹنگک مسلمان دچن پورک مسلمان مرہمک مسلمان 3 لٹ منگ دیو صبح تے 3 لٹ منگ دیو شامن تے اللہم انی اسألک الجنت وأعوذ بک من النار یل تو 3 لٹ چھو صبح تو شامن منگن جنت چھو چانے بدل ربس کرن زارا پار جہنم چھو چانے بدل ربس کرن زارا پار شش بوزنوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یل ژٕ ترٛیٚیہِ لٹہِ چھُکھ فجر پٔرِتھ منگان ترٛیٚیہِ لٹہِ چھُکھ مغرب پٔرِتھ منگان جنتٕچ چھِ زُبان جنت چھُ منگان چانہِ خٲطرٕ پروردگارا اللہم ادخلہ الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ پروردگارا واگہمچہِ جامع محمدیہ اندر چھُ مسلمان منگان ویجبیرس اندر چھُ منگان مرہمس اندر چھُ منگان ویرس اندر چھُ منگان کرنگٲمس اندر چھُ منگان زبل پورس اندر حسن پورس اندر چھُ منگان بیورس اندر چھُ منگان بیس جایہِ منگان چون بند ترٛیٚیہِ لٹہِ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار بہٕ جنت چھسی تٔمۍ سٕنٛدِ بدل کرن زارا پار کُس کرن زارا پار جنت جنت کیا مانگا اللہم ادخلہ الجنہ پروردگار یہ ترٛیٚیہِ لٹہِ مونگی جنت بچسی منگن یہ کرن جنت اندر داخل ژٕ منگن ترٛیٚیہِ لٹہِ جہنم کے نار نش نجات جہنمس چھِ زبان سُہ چھُ پننہِ زبانہِ منگن اللہم اجرہ من النار اللہم اجرہ من النار پروردگار یمی واگہ ہمک مسلمانن مونگی ترٛیٚیہِ لٹہِ مے دی جہنم نش نجات بہ جہنم تہِ چھ أمۍ سٕنٛدِ بدل کرن زارا پار یہ بچاون آز نارِ جہنم یہ بچاون آز نارِ رب فرماون کامیاب کس گو رۄپیہِ تگن کٲنٛسہِ تہِ زینٕنۍ کمپلیکس تگن کٲنٛسہِ تہِ بناوٕنۍ دُکان تگہِ کٲنٛسہِ تہِ بناوُن أکِس اِنسانس چھِ واریاہ صلٲحیت دِژمٕژ رۄبِ کایناتن یہِ ہیٚکہِ پھلٲنۍ انوینشن کٔرِتھ فِستٲنۍ انوینشن کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ گٲڑۍ چلٲیِتھ یہِ ہیٚکہِ جہازٕ چلٲیِتھ یہِ ہیٚکہِ ہوہس منٛز اُڑِتھ مگر فرمووُکھ دانا گوٚو سُہ فمن زُحزِحَ عن النار وادخل الجنة فقد فاز ییٚمِس پنُن پان توٚگ بچاوُن آز نارِ ییٚمِس جنتس اندر توٚگ دٲخلہٕ حٲصِل کرُن یِہوٚے گوٚو کامیاب و کامران مگر رب فرماون سۭتۍ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مگر ژےٚ چھے نا اکھ زندگی یتھ چھِ ونان دُنیٲوی زندگی أمۍ دیُت کۄمن بڑٮ۪ن اِنسانن دھوکہٕ چانہِ چھنا أمۍ چھُ واریاہن دیُتمُت دھوکہٕ مگر ژٕ کھیٚیہِ نہٕ دھوکہٕ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ دُنیاہس اندر چھُکھ ژٕ کٔرزِ پنُن پان سٮ۪ٹھاہ فتیٖن پیش سٮ۪ٹھاہ زیٖرک پیش پنُن پان کٔرزِ نہٕ یتھ دُنیاہس منٛز مست مدہوش یتھ نہٕ آخرت مشرف گژھی یتھ نہٕ قبر مشرف گژھی یتھ نہٕ آخرتُک حساب کتاب مشرف گژھی کیازِ کُنسٕے زٔنِس چھُے حساب تہٕ کتاب در دربارِ حضرت اللہ یہندِ خٲطرٕ ژٕ کران چھُکھ تِمن متعلق چھُ رۄب ونان یوم یفر المرء من اخیہ میٛٲنۍ گوٚبٕرۍ ٲسۍ ونان قرآن پٔرِو قرآن چھُ پرُن قرآن چھُ ہیٚچھُن قرآنِ مجیدٕچ یہِ اپیٖل چھِ پننِس پانس ویژناوٕنۍ اسہِ ویژیا یا نہ ویژیا مگر قرآنِ مجیدُک یہِ پیغام چھُ پننِس پانس دیُن ماہ رمضان چھُ یی پاور یاد فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ دۄہ چھُ یِنہٕ وول ییٚمہِ دۄہ کنن زر بیٚہہِ بحُکمِ حضرت اللہ کنن زر بہناون واجن گڑی یی رب فرماون ییٚلہِ یہِ گڑی یی فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گڑی یس کنن زر بہنایہِ رب فرماون یوم یفر المرء من اخیہ یہ آسہِ تِژھ خطرناک گڑی یہندِ خٲطرٕ ژےٚ پنٕنۍ 60 ؤری 70 ؤری کٔرِتھ بسر دوٚپُتھ یہندِ خٲطرٕ کوٚر مےٚ پوٚز اپُز پوٚز پوٚز تہٕ اپُز پوٚزُے یوت گژھیا کرُن کِنہٕ اپُز تہِ مگر أسۍ چھِ اپُز کران بہٕ تہِ ژٕ تہِ پننہِ عیال خٲطرٕ أکِس اکھ سٕنٛز وِرِ مایہِ بادے قسم تہِ کران أکِس اکھ سٕنٛدِس کُلِس بادے قسم تہِ کران أکِس اکھ سٕنٛدِس زٔمیٖن مرحلس بادے قسم تہِ کران اَسہِ چھُ مشرب گژھان اما یہندِ خٲطرٕ بہٕ یہِ کران چھُس رب فرماون یوم یفر المرء من اخیہ دۄہ چھُ یِنہٕ وول یہِ بوے ژلہِ بٲیِس نِش وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اکھ شخص ژلہِ پننہِ ماجہِ نِش اکھ شخص ژلہِ پننِس مٲلِس نِش وَصٲحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اکھ شخص ژلہِ پننہِ گرٕ واجنہِ نِش
اخ شخص چل پنن اولادن نش کہین روزنس نیاد سارنی ہن دعا آسے ساری آسن انفرادی طور دعا منگن رب العالمین سن دربار اللہم انی لا اسألک اليوم الا نفسی اللہم انی لا اسألک اليوم الا نفسی مال سن دعا نیچی سن دعا کوڑی ہن دعا ماج ہن دعا ہمسائی سن دعا یارز دوستن ہن دعا سارنی ہن آسے خاصن تا آمن ہن دعا آسے پروردگارہ آج شسی بمنگن میون پان بچاؤ آز نہ آرے موج روز نیاد پانو کیا کرخ رو دے مشرس شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ پانو کیا کرخ رو دے مشرس خاصن تا آمن ناس تلواس مول پلزن گبرن تت گرس صبر روزن صابرن تم تکھن تراس بہترین موقع چھ یت ریتس اندر چھ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار یت ریتس من چھ جنت ایک دروازہ یل تھائیت ذات پاک حضرت اللہ یت ریتس اندر چھ جہنم ایک دروازہ بند تھائیت پروردگار یت ریتس چھ وعد فرمان وَلِلَّهِ أُتَكَاهُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ یت ریتس چھ وعد کرن پروردگار کیت کردار دیزی پیش کرت کیت گفتار دیزی پیش کرت کیت رفتار دیزی پیش کرت یت ریتس چھ وعد کرن پروردگار وَلِلَّهِ أُتَكَاهُ مِنَ النَّارِ یت ریتس مز یہ بے شمار گردن آزاد کرن آزنارے پروردگار کرخنا سانی گردن تی آداد سانین والدین ہنز گردن تی آداد سانین اولادن ہنز گردن تی آداد از نار جہنم وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ یہ پرت رات مز یہ پیغام واگہم کس مسلمانس یہ گام کس قصب کس مسلمانس پرت رات من چی مہربان گھن پروردگار بے شمار گردنین چی آزاد کرد از نار مگر والہچو تم اعمال یمو سید اللہ تعالی جہنم نجدی نجات دوہا بنیو ایک صحابین کور سوال سنن ترمذی حدیث مبارک عقبہ بن عامر چراوی رضی اللہ تعالی 2406 حدیث نمبر 2406 حدیث نمبر عقبہ بن عامر چراوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دوہا بنیو قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوہا بنیو میں کور سوال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اس من نجات میں ونتو کمی کردار سے کمی گفتار سے کمی رفتار سے کمو اعمالوں سے کمو کوالٹیزوں سے دی نجات آز نارے نجات گسنے میں سوئی گو نا کامیاب میں ونتو سکس کردار یت کردارس نجات دی ذات پاک حضرت اللہ یم یل سوال کرہن یم اس کرن یزن معنی خیز سوال آسیا یزن بینیفیشل سوال آسیا فروٹفل سوال آسیا فائدہ مند سوال آسیا اس یل سوال کور تیزا مولوی صبس اس اوز ذہنس اندر بطل فتنیا فساد اسیل سوال کور تکن ساتھ اسو ذہنس اندر بدم عوامس ہائیت مولوی صبشن پتہ ہی بوشس امسن خود زیادہ زانن اسو ذہنس اندر اگر سوال کور تیزا بدم ہائیت کہ یہن اعتقاد چھن صحیح اکس اک تیز کرن خاطر اکس اک ڈیفیٹ دن خاطر اکس اک ڈیفیم کریکٹر پیش کرن خاطر اخ ڈاؤن کرن خاطر کور سوال مگر استوگن سوال تکارن منع کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو دعونی ما ترکتم دعونی ما ترکتم فرموخ میں آئیزیو تراون تو تام یو تام بود توی شیسیو تراون محدثینوں کو مسئلہ فرموک دعونی ما ترکتم میں آئیزیو یل تراون تو تام یو تام بود تو ہی یل تراو ہو تامیک مطلب گو بیجا آئیزیو نے میں سوال کرن یہ کس فرماون جناب محمد رسول اللہ ہنگ منگئی آئیزیو نے پرس کران پرس آئیزیو نے کران کی انما اہلک من کان قبلکم بسعالہم یم پتم قوم گئی وہ ہلاک ولی بون ہو تہندے ہلاک گسنو کیا چھو وجہ
انما اہلک من کان قبلکم یم طیبر آس کچھ کن ستت اس کچم ستم امت فرموخ یم پتم ہلاک گئی انما اہلک من کان قبلکم زوجہ گۄڈنیُک وجہ بسؤالہم تم ٲسِو پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمس پٮ۪ٹھ پننِس پیغمبرس سوال وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قال اتتخذنا هدوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين موسیٰ صاحبن ونیو پننس قومس رب چھو دپن گاو کریو یمو ونس گۄڈنِکِس سوالس منٛز دوٚپیس ژٕ چھُکھا اسہِ سۭتۍ مخول کران کیا قربٲنی ژٕ چھُکھا مخول کران اسہِ سۭتۍ تٔمۍ دوٚپُکھ بہٕ چھُس نہٕ جٲہل کینٛہہ بہٕ چھُس جٲہلو نِش پناہ منگن در دربار حضرت اللہ پت ونیس قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ون اگر ذبح چھ کرنی ون کس چھ کرنی کس چھ یمن آیا گاو ذبح کرنک حکم یمن اس کرن یم لوگ پرس کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ ونن پنس امتس دعونی ما ترکتم انما اہلک من کان قبلکم بسؤالہم یم پتم گئی و ہلاک تہند ہلاکتک وجہ چھو تم ٲسوٕ زیادٕ پرس کران نمبر 1 واختلافہم علی انبیائہم بیٚیہِ کوٚروٕ تمو پننٮ۪ن انبیاہن سۭتۍ کثرت سان اختلاف یُس تہِ تمن حکم کوٚر پنٕنۍ پیغمبرن تمو کوٚر نہٕ سُہ سہل سہل عملہِ منٛز اننُک کردار پیش تم باتوں پر اختلاف کرن بات پہ اختلاف کرن قدم پہ اختلاف کرن پننس پیغمبرس سۭتۍ تم تنگ انن پنن پیغمبرن علیہم الصلاۃ والسلام تُہۍ ہٲیزیو نہٕ یہِ کردار کینٛہہ تۄہہِ چھُو تعلیم کرن جناب محمد رسول اللہ ون کیا اصول چھو دیون فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ یل بہ کُنہِ چیز نش آسو منع کرن تُہۍ ٲسۍزیو رُکن تُہۍ ٲسۍزیو نہٕ زیادٕ پرس کران فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ سگریٹ چھُ حرام تموک چھُ حرام چرس چھُ حرام زار چھُ حرام غیبت چھُ حرام چغل خوری چھُ حرام سود خوری چھُ حرام رشوت خوری چھُ حرام بسیو تو ونن فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ یل بہ کُنہِ چیز نش آسو رکاون تُہۍ ٲسۍزیو رُکن وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ یل بہ کُنہِ چیزُک آسو حکم کرن سۄ کٲم ٲسۍزیو کرن پننہِ استطاعت مطابق زیادٕ ٲسۍزیو نہٕ پرژھگٲر کرن کینٛہہ عقبہ بن عامر آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کرن من نجات میں ون تو کمی کردار سۭتۍ میلہِ نجات کم اوصاف چھ میں اپناون کس کردار چھ میں اپناون ترٛےٚ کتھ تھٲیزیو یاد ترٛےٚ کتھ فرمووُس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنِچ کتھ قال امسک علیک لسانک اے عقبہ بن عامر اگر نجاتک چھک طلبگار اگر یژھان چھک مے گژھِ نجات میلن در دربار حضرت اللہ سُہ کُس آسہِ نہٕ یُس نہٕ یژھِ مے گوٚژھ نجات میلن در دربار حضرت اللہ سُہ آسہِ کمکلٕے یوت یُس دپہِ بہٕ گوٚژھُس عذابس منٛز گژھُن گرفتار پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ یژھان مے گوٚژھ نجات میلن مگر گۄڈنیُک چیٖز ترٛےٚ کتھ تھٲیزیو تُہۍ یاد گۄڈنیُک چیٖز امسک علیک لسانک پنٕنۍ زُبان تھٲیدِ قابوٗوس اندر پنٕنۍ زُبان تھٲیدِ قابوٗوس اندر دوٚیِم چیٖز پتہٕ کر بہٕ وضاحت دوٚیِم چیٖز وَلْیَسَکَ بیتُک اگر یژھان چھُکھ مے گژھِ نجات دیُن پروردگار سڑکن پٮ۪ٹھ بھی دِنہٕ فضوٗل دُکانن پٮ۪ٹھ بھی دِنہٕ فضوٗل غلط صحبتس اندر بھی دِنہٕ پنُن پان کٔرزِ نہٕ فضوٗل لمحاتن اندر پیش پنُن پان کٔرزِ نہٕ ابس لمحاتن اندر پیش پنُن پان کٔرزِ نہٕ تمن مجلسن اندر پیش یتی غیبت آسی یتی چگل آسی یتی وناونی آسی پنن لمحات آسی اکثر گدارن پننس گرس اندر پنن گر رٹز لادم یہ وصیت کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریم وابکی علی خطیعتک اگر نجات چھک یژھان تیل چھی ونن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدقاد بشریم ساوت خطا چھی گژھان
چھنا گژھان دۄہس راتس اندر کۭتیاہ گۄناہ گژھان اللہ تعالیٰ چھُ بہتر قدمے قدمس پٮ۪ٹھ چھُ غلط گژھان أچھو سۭتۍ غلط گژھان کنو سۭتۍ غلط گژھان اتھو سۭتۍ غلط گژھان فرمان چھُس وَبکہِ علی خطیئتک امیُک مطلب گوٚو دۄہس راتس منٛز ٲسۍ اکھ وقت کران مختص 10 منٹ 15 منٹ اوٚڑ گنٹہٕ 2 گنٹہٕ یہ ٲسۍ مختص کران کمہِ خٲطرٕ الگ ٲسۍ نیران پننہِ عیالہٕ نِش پننہِ گرٕ واجنہِ نِش الگ پننہِ کورِ نِش الگ پننِس نیٚچوِس نِش الگ پننٮ۪ن یارن نِش الگ پننٮ۪ن دوستن نِش الگ وَبکہِ علی خطیئتک پننٮ۪ن خطان پٮ۪ٹھ ٲسۍ الگ ودان در دربارِ حضرت اللہ دۄہس راتس منٛز ٲسۍ اوٚڑ گنٹہٕ تھاوان 2 گنٹہٕ تھاوان کٲنٛسے ٲسۍ نہٕ پتہ تھاوان کُنُے زوٚن ٲسۍ پننِس کمرس اندر رٲبطہٕ جوڑان با حضرت اللہ اتے ٲسۍ ود ود کران در دربارِ حضرت اللہ دپان ٲسِس میانیو کنو چھُ گژھان غلط میانہِ زیٚیہِ چھُ گژھان غلط میانہِ زیننہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ میننہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ تولنہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ پکنہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ وٕچھنہٕ سۭتۍ گژھان غلط مگر سورُے دُنیا چھُ پننٮ۪ن پننٮ۪ن خواب گان اندر آرام کران مگر بہٕ چھُسے وٕنکٮ۪نس تنہٲیی اندر چانہِ دربار ود ود کران مےٚ کٔرزِ تِم خطا میں کرزی یم خطا کیازِ فرمووٕے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ 7 قسم کین انسانن دی پروردگار پننس سایس اندر جائے یم دون تسن سائی بغیر بے کانسن سائی بکار ربیت جماعتس کرزِ پننس سایس اندر جائے سانن اولادن کرزِ پننس سایس اندر جائے سانن والدینن کرزِ پننس سایس اندر جائے آمین یا رب العالمین تم دو آسی نے بے کنسن سائی تتمز آسی ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا یمن 7 مند آسی سو شخص نے اگرچہ یہ سیگئی مذکر بیان کرنا آمد مگر واگہم چی مین کوڑے مین موج میانی ہم شیرہ یہ حدیث کور چانت میانی خطر مشترک بیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تس مردس کور آلو قرآن مجیدن یہ تس مردس کور آلو حدیث مبارکان اتھندر چھک سے شامل کربز قرآن مجیدن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرموخ ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا یمن 7 منچو اخ سوتی کس ہسا یس الگ گو پنیس رب سندس دربار اندر کھڑا کنی دون اکرن رب العالمین سن ذکر رب العالمین سن زیاد اتے وہ تھس چشم و اوش بشارت چھس دیون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والرجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا یس کنی دون اللہ تعالیٰ سن ذکر کرن چشمو چھس اوش وسن فرماون چھس زدمائی با عرش کے سائس اندر جائے تم دو یم دون تسن سائی بغیر بے کانسن سائی آسی اے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نجات چھ ضرورت 3 اوصافن ہن مالک بنزِ گۄڈنیُک وسک امسک علیک لسانک پنن زبان تھد قابوس اندر دنیا اندر یم تہ گناہ چھ گژھان اکثر گناہ چھ گژھان زبان ہند وجہ غیبت زبان ہند وجہ چغل خوری زبان ہند وجہ اکس اکسز وناوانی زبان ہند وجہ لیک زبان ہند وجہ بد اخلاقی زبان ہند وجہ بدزنی زبان ہند وجہ یس تہ گناہ دنیا اندر گژھ اکثر گناہن ہن سبب چھ بنان زبان اکثر گناہن ہن سبب چھ بنان اوے فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کے حوال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کیا فرموخ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ
واگہم کیوں مسلمانو تو شو بوزوین تو شو دانا تو شو بینا فرموخ اس میں دون چیزن ہن ضمانت دی کچن چیزن ہن دون چیزن ہن اس میں دون تانن ہن گواہی دی امیز دی یوڑ ضمانت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمیچ جنت زتان چھس تھاوین قابو حسندر من یدمن لی ما بین لیہیہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ یس میں ضمانت دی باز تھاوی یستان میں وٹھن دون درمیان یستان میں رانن دون درمیان اخ پوشید مقام بے زیو اخ تھاو بزیو کنٹرول ساندر بے تھاو پانن شرمگا کنٹرول ساندر فرموخ امیز دی جنت ضمانت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی فرموخ بخاری مسلم کے حوالہ ابو ہریرہ راوی من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر یمس تہمز اللہ تعالیٰ ہس پٹ ایمان یمس تہمز آخرت کس دہس پٹ ایمان تمس کیا شو نصیحت فلیکل خیرن سو کرجو رچ کت کیا کرجو رچ کت اگر نہ رچ کت تگس اگر نہ واض تبلیغ تگس اگر نہ نصیحت تگس اگر نہ رت کلام تگس فلیکل خیرن او لیصمت اگر نہ رت کلام تگس تیل روزیو خاموش یہ وصیت کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی یل تو زبان کریو رت کلام یہ پسند کرن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ دوہا بنیو نماز شو پڑھناون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیز امامت کرن امام اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری مسلم کے حوالہ رفع بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالی عنہ چراوی فرماون كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم دوہا بنیو اش نماز پڑھن پت کن جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع راسه من الركعة یا من الركوع فرماون یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع پر بائسیتی امام پانن ساری مبارک کر کھڑا ساری مبارک کر کھڑا ذات مبارک کر بے کھڑا امام کیا شکارن یم ساتھ رکوع پر چوکن سمی اللہ لمن حمیدہ اش اہل الحدیث الحمدللہ اش شکارن امام ست مقتدی ست یم ساتھ اس کھڑا چگسن سمی اللہ لمن حمیدہ سمی اللہ لمن حمیدہ فلما رفع راسه من الرکعہ فرماون یل رکوت اندر گوڑنی کی امی رکوع پت ساری مبارک کر کھڑا رکوع پر تھوڑ وقت پت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمو کیا کر قول سمی اللہ لمن حمیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سمی اللہ لمن قال الرجل وراءه پتکن اس نمازو مز اخ نمازا ام پڑھ عام چھس پڑھ ربنا ولکل حمد بچو زبان کرن بیا ام پڑھ زبان ام ساتھ ربنا ولکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اگر تگس تل کرزی رز کات اگر نہ تگس تل روزی خاموش تل روزی ام کر رد کلام ام کیا کر پتکن ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ام یہ کلام کر فلما انصرف قال من المتکلم یہ من نماز مکلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئی مخاطب مقتدین کو فرمانا پتکن کم پڑھ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی فرماون اک شخصا گو کھڑا قال انا محض پڑھیم کلمات محض کر زبانیم الفاظ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یم کلمات آئی ربس تید پسند میں کن تھا توجہ فرموس انا رائیت بدعتا و سلاسین ملکا
میں آئی نماز دورانے ہاؤن 30 کھوت زیادہ ملک 30 کھوت اکھ نہ زن 3 30 کھوت زیادہ ملک تم کیا اس کرن یبتدرونها ایہم یکتبها اولا 30 مند اس پرت کان یژھن سبقت کریں بے لیکھیم الفاظ کم الفاظ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اگر نجات چھ ضرورت زبان کریو رت کلام واتی پکن پکن پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم شخص مجلس اندر مختصر کر بہ افطار ہوتن واتن پت کرو دعا اور انشاءاللہ العزیز پت کرو افطار تے بیش کہ لہدات لمحات تہند ضرورت یم کلمات یہ صحیح تعلیم دن خاطر چھ ضرورت درسگاہن ہن تعلیمی ادارن ہن تہ اللہ تعالیٰ ہن پن اخ پہچان دسمس واگہمس واگہم کیو ہمیشہ تحصیل جمعیت کس تو جماعت کس حکمس عملی جامع پہنومت تہ ہمیشہ سن دل خوش کرمت خوش کرن تہندس عیالس پروردگار خوش کرن تہندن اولادن پروردگار خوش کرن زٹھن تو لکٹن پروردگار بیمارن کرنو شفائی کاملہ شفائی عاجلہ میانو عزیزو میانو شفیقو شخص مجلس اندر اشکرن یا رب لک الحمد لک ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک یہ مجلس مز ات پہ ٹھک مجلس مز کن سات آسان بہس آسان اس مختلف کلام کرن ام کیا کر یا رب لک الحمد ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک ام یل یم کلمات پڑھ ام پت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون زملک گئی روی زمین اس پہ نادل کچھ ملک زملک یم کلمات ہت کھسن پیش پروردگار چون بندن کر یم کلام بیان رب چھ دپان کم کلام کرک بیان رب العالمین چھ معلوم مگر یہ چھ توتی یژھان بودن فرمون یم فرشت یا رب لک الحمد ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک ام کر یم کلمات پنہ دبان ون تو اس امس کوتا اجر چھ لکھن ربن فرموک یم کلمات چھ تیتیا تھد تو بڑ یم کلمات تھیو تو یتھے پٹ امیک اجر دی امس پانے ذات پاک حضرت اللہ لہذا اگر نجات چھ ضرورت اس آسو واتی پکن پکن گھر بہن بہن مجلس من بہن بہن درود پڑھن رت کلام کرن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ یم کلمات پور اکس انسان ذہن نشین کرن خاطر چھ ضرورت اس جوڑو پن رشتہ کتاب سنت سے تائشی اتنس ہمسائیگی اندر جامع اہل حدیث بجبیارس اندر اخ عظیم ادار کام کرن یوزن بچن تو بچین سان نون حالن چھ کتاب سنت سے مشرف کرن منور کرن تم خاطر چھ ونکنس یت اجتماع اندر تہند معاونت ضرورت اگر یژھان آس کانٛہہ 10,000 رۄپیہِ 5,000 رۄپیہِ اگر یژھان آس کانٛہہ ایئرلی 1,000 رۄپیہِ 500 رۄپیہِ تم ساری مسلمان لکھناون پنن ناو بے کرن یتھنس ونکنس اعلان تہ بے گژھن کھڑا تہ بے گژھن سب پت سب تہ مسلمان امہ خاطر مکمل معاونت کرن خاطر پنن کردار کرن پیش رب کریو پنس رحم کرمس اندر جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما نقصت صدقۃ من مال رب سند وتہ مز خرچاون سچن مالس کمی کرن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ بلکہ چھ بڑاون ات مالس ساری مسلمان کرن مکمل معاونت کینچو چھ مسجد شریفس تہ یا ونکنس معاونت سوزمز یمن مز 500 رۄپیہِ تبسم گلزار برائے کامیابی امتحان رب کرن امس سانہ بچی تہ کامیاب باقی طلبات طالبات انسان 500 رۄپیہِ محمد الطف داس برائے اولاد نرینہ بائی اللہ تعالیٰ کرن ام سندس بائس تہ اولاد صالح عطا اولاد نرینہ عطا 500 محمد یوسف ماتو دعائی شفا زوجہ اللہ کرن ام سند گرواج تہ شفائی کاملہ شفائی عاجلہ عطا ساری مسلمان کرن بھرپور معاونت کہن تہ روز نہ پتھ بلکہ اگر یژھان آسن کان تھرو بینکنگ تہ ات ونکنس تھرو اکاؤنٹ ونکنس پانس دن اس اکاؤنٹ نمبر تہ اتنس اویلیبل ساری مسلمان کرن ات اندر دل کھول کے اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر معاونت پیش 500 رۄپیہِ محسن مجید مرحمہ دعائی شفا رب کرن امس بیمارس تہ شفائی کاملہ شفائی عاجلہ 500 رۄپیہِ مصعب احمد داس دعائی مغفرت بائی
بائی دادا تو دادی رب العالمین کرین من سارنی مرحومن مغفرت تہندین امواتن میانن امواتن ساتھ زہت رۄپیہِ چھُ سائل دعائی شفا رب کرین من شفائی کاملہ بیٚیہِ آو مےٚ پنُن گوٚبُر یمن چھُ برادر بیمار تس کرین شفائی کاملہ شفائی عاجلہ ییٚمِس بیمار سان زہت رۄپیہِ چھُ محمد اسماعیل داس دعائی خیر و عافیت رب العالمین کرین یمن دنیاہس اندر تہِ خیر عطا آخرتس اندر تہِ خیر عطا دعائی شفا الطاف صاحب عبدالغنی نجار صاحب غلام محمد نجار صاحب ارشاد احمد نجار صاحب غلام نبی داس صاحب اسد اللہ داس صاحب یمن سارنی کرن اللہ تعالیٰ اندرمن مرزن اندری شفا نیبرمن مرزن نیبری شفا تہندین بیمارن سان میانن بیمارن سان ونکس قبولیت وقت ربس منگو پروردگارا سارنی بیمارن کر شفا یمہ گام کن بیمارن شفا یمہ مجلس ہندین بیمارن شفا مے تہ حاضرین ہندین بیمارن شفا یم سانن گرن مز بیمار تمن کر شفائی دائمہ عطا شفائی عاجلہ عطا شفائی کاملہ عطا یم ہسپتالن مز بیمار تمن کر شفا یم زانہوک تمن کر شفا یمہ مجلس ہندین یمہ گام کن بیمارن سان دعائی مغفرت حبیب اللہ بٹ علی محمد ٹھوکر نانی الطاف صاحب پروردگارا یمہ گام کن تمام امواتن کر مغفرت میانس پتر لالس تو میانہ امس چاچی سان کر سارنی یم تہ ونیک تامت یت گامس مز لکڑ بڑ گزرے میں تمن سارنی ہز قبر کر پرنور لحد کر پرنور پروردگارا اس سارنی ہند ہم تو غم کر دور سان پریشانی کر دور سان نوتوانی کر در گدر اس سارنی ہز پریشانی کر دور پروردگارا یس یہ حاجت تس تیراوا یس یہ حاجت تس تیراوا بے اولادن کر اولاد صالح آتا بے اولادن کر اولاد صالح آتا بے اولادن کر اولاد صالح آتا اچھ سوز بھی تم بناوک نیک تو پرہیزگار تم بناوک نیک تو پرہیزگار تم بناوک نیک تو پرہیزگار پروردگارا یم ماد اتھت پرارن تمن کر نیک جوڑ آتا تمن کر نیک جوڑ آتا پروردگارا تمن کر نیک جوڑ آتا پروردگارا یت سرسی جماعت اسمز یس آویل تو زویل مسل تم کر از دور پروردگارا اس سارنی ہند مسل کر از اندبر پروردگارا اس سارنی ہند ورگن چنائی دیتار اس دے آسمانی آفاتو نش نجات زمینی آفاتو نش نجات زبان ہند شر نش نجات ات شر نش نجات یہ مسجد بناونا سندر قلم قدم سخن درہم یمو تہ معاونت کرمز پروردگارا یہ تگ دو کر پنہ دربار قبول یہ سائی کر قبول یہ کوشش کر قبول پروردگارا امیک خیر کرو دنیا سندر تہ آتا آخرت سندر تہ آتا ام گام کس اتحادس کر رش اتفاقس کر رش ات کس مسلمانس کر رش اتچن ماجن کوڑن کر رش بزرگن کر رش یم زان حکتمن تہ کر رش یم نزان حکتمن تہ کر رش امام محترمس خطیب محترمس تہ کر رش انتظامیہ ہس تہ کر رش نمازن تہ کر رش ماجن کوڑن تہ کر رش پروردگارا یہ روت منگن مشرب گو تہ کر پانے آتا یہ روت منگن مشرب گو تہ کر پانے آتا پروردگارا یہ روت منگ تہ کر پنہ دربار قبول پروردگارا قرض دارن ہندس قرضس کر نکھوت قرض دارن ہندس قرضس کر نکھوت نڑی مزدورن کر یاری تاجر پیشن کر یاری ملازم پیشن کر یاری نانگارن کر یاری زمیندارن کر یاری اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم سائر المسلمين ما قلت صحيحا فمن الله وما اخطأت فهو مني ومن الشيطان الرجيم والسلام عليكم ورحمة الله مگر ساری مسلمان کرن یت ادار کے حوالہ پنن پان باغیرت پیش رب کرے خیر و برکت سندر جائے والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ